Zašto je 2023. godina bila najuspješnija u radu Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca? Arheološki gledao, naravno, najveća otkrića su bila 2005. i 2006. godine. Otkriće Bosanske piramide Sunca, Mjeseca, zatim ostalih građevina, otkriće tunela, otkriće najkvalitetnijeg betona, zatim naše međunarodne naučne konferencije, pa i za 2010. energetska snimanja. To su bila velika arheološka i naučna otkrića. Ove 2023. godine naši najveći pomaci zapravo bili su u bosanskom arheološkom podzemlju, dakle u tunelima Ravne. Najznačajnije je svakako otkriće novog ulaza u prahistorijske podzemne tunele koje smo nazvali Ravne 6. To jako obećava. Imamo otvornu sekciju od 65 metara sa bočnim prolazima lijevo i desno koji su također zatvoreni kao u tunelima Ravne i Ravne 3 i Ravne 4. Nadalje u tunelima Ravne 3 otkrili smo do sada najduži suhozid, više od 5 metara dužine. I svakako kod energetskih mjerenja u tunelima Ravne ove 2023. smo otkrili i da imamo najvišu koncentraciju negativnih iona na svijetu ikada, više od 284.000 negativnih iona po kubnom centimetru, što je trostruko više nego na Nijagarinim vodopadima. Dakle, u arheološkom smislu radili smo dosta. U naučnom smislu rezultate neke tek očekujemo, kao što su uzorci za luminescentnu analizu koju su nam uzeli kolege sa Univerziteta u Ankari iz Turske, kao i georadarska snimanja naših lokacija Bosanske piramide Sunca, tumulusa i tunela, gdje očekujemo da arheološkim iskopavanjima 2024. i kasnije potvrdimo postojanje komora u ovim objektima. U ljekovitom smislu ove godine također imali smo stotine i stotine ljekovitih svjedočanstava, što znači da energija piramida se zapravo kod nas i upotrebljava kao nekada davno u vremena kada su piramide originalno građene. U turističkom smislu ovo je bila do sada najbolja sezona jer smo nakon prošlogodišnje rekordne ove godine prebacili onih 155.000 i približili se nivou od 200.000 posjetilaca našim lokacijama. Zato je isključivo naravno zaslužna fondacija, to su sve gosti fondacije koje isključivo mi pozivamo putem naših intenzivnih, promotivnih turneja, intervjua, prezentacija, e-mail kampanja na drugim socijalnim mrežama. Dok su u nekim drugim zemljama, kao što smo naši susjedi u Hrvatskoj, odvajaju milijoni za turističku promociju, kompletnu promociju radi samo fondacija. U volonterskom smislu ova godina je značila povratak volontera, imali smo više od 100 volontera na lokacijama i to je jedna divna okolnost da nam volonteri sa svih kontinenata dolaze u Bosnu radeći na našim lokacijama. Bilo je vrlo emotivno kada su volonteri iz Mostara, koji su učenici međunarodne srednje škole, učestvovali u pronalasku tunela Ravne 6, dakle zamislite, došli su u stranu zemlju, a onda su tokom jedne sedmice volontiranja bili uključeni u tako veliko arheološko otkriće. U parku Ravne 2 mi smo se potvrdili da smo i kulturna oaza, i sportska oaza, i muzičko-festivalska oaza, i umjetnička oaza Balkana. Dakle, ove godine mnoštvo sportskih događaja, kulturnih događaja, različitih manifestacija, seminara, radionica, dakle ovo je postalo iznimno mjesto. Više od života.